Sanibonani guys, igama unqobile nginiphathela amazwi la inimba ngomhla ka-24 June. Guys, namhlanje-ke bekuwusuku lokuthi-ke uYanga aye kwi-matric dance and ubekade tatazela ugirl eqhuba ama-suitcase elibhekisele emzini kaLazarus. Umndeni wakhe wonke wakamabandla guys ufikile uzomupha i-full support guys, full support. Mengithi akusalanga ngisho ohamba ngenduku yokudondolozela lapha kamabandla guys, hayibo wonke umuntu umane nje wathi waya lapha emzini kaLazarus beyosupport uYanga. Hayi-ke guys, noqhawekazi ubesesehlehlisa osofa laphaya emzini kaLazarus, kubonakala nje ukuthi ufuna kube nespace esikhulu for yonke lento ukuthi ihambe kahle. Naye-ke uSomila kanye nokhazini-ke wakhe uYanga bebeyile laphaya, uyena kuSomila Tswaki kanye-ke noYanga kuyibona bobawu-4 bezolungela kwi-mansion kaLazarus. Kufika i-designer guys iphethe ingqephe iy'ngubo zabo, hayibo cameraman wena, hayibo guys kwakuhle kanjeyaya. Lapho-ke uNtsiki guys udadewabo kaHlathi umane wabona nje kukhisimusi-ke ngoba bekhona utshwala bamahhala laphaya. Yeyi buphelile utshwala bukaLazarus, ubelokhu ethelile iglass ugirl, iglass after iglass, kubonakala nje uyasho ukuthi hawe ma, nakhu bo sizobusiswa nje sithi siphelezela ingane kanti nathi sizofika la sijabule kangaka. Guys, uLazarus beseseqala nokuphatheka kabi kodwa engafuni ukukhombisa ukuthi hayi cha akekho happy ukuthi labantu bagcwele kangaka emzini wakhe. Uze wathi uyafisa nanokuthi uzoleka ubekade ekhona phela ngoba sengathi manje nje uyi-outcast, kugcwele isimabandla laphaya and seke baxabana labantu njalo. Guys, uHlathi-ke ubongile kakhulu bandla kuLazarus, washo ukuthi into ongenzele yona hayi cha bandla ngiyabonga. Washo kuLazarus ukuthi no, as parents we always need to show up, so this is just us showing up for abantwana. Nangampela-ke guys-ke uYanga uhambile-ke waya e-changing room, bafika-ke khona bashaya u-makeup guys, bashaya oweave umngani wakhe-ke uNtswaki, hayibo bagqoka ingqephu yabo yey'ngubo. Sekusuka lapho-ke uqhawekazi ngoba bekuyena u-organizer wayo yonke into waba-introducer one by one, sebeqedile ukuba ready. Wathi okay guys, put your hands together-ke. Nangu uSomila, waqhamuka uSomila ebhampa-ke egqoka insuti e-black and white, i-crease guys, yeyi iqonde wena ongabona impukane idatshulwa yiyona. Angiyiphathi-ke yeshethi guys, limhlophe qhwa njengeqhwa. Hayi kuqhamuke-ke nokhazini-ke kaYanga ozalwa nguNtsiki. Hayi uNtsiki wamane wathi owami-ke lo uzalwa ndumke-ke lo, sibheke unjani mntanami. Hayi-ke guys, emva kwalapho kwathiwa nangu noNtswaki. uNtswaki-ke guys ubegqoka ingubo-ke emane nje yakhokhelwa-ke uMr Zondo as i-mentor yakhe guys. Uthe nje uMr Zondo, I will pay for everything for you wena Ntswaki, and futhi kufanele leyo mntwana kade ayewevuka noMr Zondo. But anyway, asikho lapho. Ugirl of the moment Yanga guys uqhamuke ngemhle kanje, bengingathi yeyi imbali uqobo lwayo. Ingubo yakhe guys ibinamaphiko ngaphambili, inomqhewu, hayibo. Umane wakhala uThumeka, wathi hawu kodwa princess waziwa muhle mntana. Wamane kwathi noYanga akakhale wathi yabona-ke manje sendizolila-ke mama, wathi ungalili uzomotsha i-makeup. Guys, uHlathi naye wathi omuhle nkosazana. Yeyi, emva kwalapho-ke wathi uLazarus okay, can I have a moment please? And yazi uba usisuke wacela-ke imoto le-red and sexy, but-ke mna cause ngino-connections everywhere, ngike ngacela-ke abantu endibaziyo ukuba basiprovide nge-transport ethe ukuhluka but esezingeni eliphezulu ukuze nizokufika laphaya in style. Guys, ningangihleki-ke amagama ey'moto angiwazi, kodwa yabo leya moto leya ehle uYanga, hayi ngeke. Ayi guys, inhle leya moto, yabo leya moto leya angazi noma ibiza amamiliyoni noma amabhiliyoni, kodwa ububona kahle ukuthi le moto le ngisho imnyama lokho kuphaphathekile guys. Yeyi, bafikile-ke bonke abafundi in style, kanti nalo bhuti omrobhozo lokuthiwa Aviwe ufikile naye impela ngoba uyingane ya-principal, egqoka insuti naye black and white enhle, ephuma emotweni impela naye ebizayo. Kodwa-ke we always need to save the best for last. uYanga uthe meqhamuka everyone had to scream because ugirl hayi bemuhle man. Hayi-ke guys, bathe sebephakathi-ke bashutha, but then kwafika isikhathi-ke la eba nomona u-Aviwe ubhuti omrobhozo waya kuYanga benoSomila, wathi hayibo, akungixelele ngempela, yana date yakho le
Wathi yini manje? Kubuza uSomila. Wathi hhayi kahle kaloku. Uyabona na ukuthi awumfanele uYanga wena. Zibuka ukuthi unjani. Ha, uYanga guys, kwabe uyithintele lo bhuti kena. Wathi wena, we-Avi. Wena ndiyakubona kaloku. Ucinga ukuba njengoba utata wakhe eyi-principal, sonke kumele sidle la entendeni yezandla zakho. Ndifuna wazi uba awuyinto wena, ngaphandle kokuthi nje uyi-head boy. Nakhona leso sikhundla avazi uvotelwe yithi. Asikazi thina sakukhetha uba ube head boy. Wakhethwa ngoba nakho utatakho engu-principal. Nasesikoleni kanti futhi uyapatshaza. Awuphasi. Ngaba nje ngisho imbangela yokuthi singawutholi lo 100% pass. So phuma kithi kaloku. Phuma nje kithi. Uhlezi ubukela abantu phansi, uzenza ngcono. Ngoba kutheni na? Mna ne-date yami siyahamba ngoku siya endaweni e-right. Siqhela kakubi. Nakho usophathwa u-Avi bo. Yo! Guys. And ukusho konke lokhu nje ngenhliziyo ngiyasho ngithi kodwa wema. Yanga thula sisi umusukhuluma kakhulu. Lo mfana uphethe something lapho. Something efonini yakhe engakudestroya kalula nje kabi. Yey! Ngoba guys ukungazi kufana nokungaboni. Qhubekile ke guys event. Kwangenwa ke ngaphakathi ehall. Kwadanswa uYanga bekade edansa ngisho nangamahlombe girl. Shaya amanye ama-dance moves engakaze ngiwabone kwayimina. Anyway, emva koko principal uke waba ne-speech ke washo ukuthi class of 2026 man, yazi nina ninyamezelile, yazi nilwile man ebundimeni. Kuyimanje nje ndifuna ukunazisa uba nine 100% pass rate. Kwathiwa wathi kodwa ke bengeke sikwazi ukwenza konke lokho ngaphandle kwale ntombazanyana ebikade isiphusha imisela ine-vision le ntombazane for ukuthi iphathe leli class la 2026 libeke phezulu. Everyone was like, Yanga. Kwathiwa, so put your hands together for Yanga Mabandla. Kwathiwa, ngesikhathi kuthiwa u-Aviwe ubhuti Mrobozo unyanyeni lapho le ekhoneni unyanyeni. Usakhumbula ukuthi lo muntu lo a few hours ago bekade emhlambalaza emkhuluma kabi. Guys, angazi-ke yini-ke le eyenza ukuthi uNtsaki umngane-ke kaYanga benoYanga bedecide ukuthi mase sedeliver speech sokugcina uYanga besebenzise-ke isandla sakhe u-Avi bemcela ukuthi-ke adlale ividiyo-ke while uYanga-ke eseqedile ukukhuluma bese-ke leyo video-ke ya class of 2026 ama-memories abo-ke evele laphaya ku-TV. They could have asked anybody man, anybody, but they decided to ask u-Aviwe. And lo Aviwe wazi kahle uYanga ukuthi bebexabana not so long ago. Yey! Uvume kamnandi. Kanti ubhuti uyazi ukuthi le video azoyidlala akusiyona le uYanga ayicelile. Nkosi yami. uYanga-ke utholile-ke ithuba lokudeliver speech, and the speech was perfect guys, perfect. Ushilo ukuthi yabona class of 2026, this is not about our marks ethu. This is about our resilience, our perseverance. Thina si-choose each other every single day ukuze sibe la sikhona namhla. And ngifuna nazi ukuthi this is not the end. This is only just the beginning. But before we move forward, before we look into the future, ndifuna uba sikhumbuzane ukuthi sidlule kuphi. Class of 2026, nansi ivideo-ke yeyikhumbuzo zethu zokuthi sifike kanjani la sikhona. Yey guys, wayidlala ividiyo mfana, kwavela amanyala. Yilokho nje kuphela engakusho. Wonke umuntu bekhamsile. Abanye bethi yini le school principal, othisha. Iy'ngane guys, uYanga umane wacweba iy'nyembezi emile lapha estage. Hhayi-ke angiphathe kaSomila, umane wasukuma ehlalweni wakhamisa naye waqalaza indlu yonke. Hhayi-ke guys, sezenzile-ke iy'manga u-Aviwe umane nje walona usuku lwe-matric dance ya 2026, and lento izotrenda because le y'ngane ayihlukani namafoni. Yonke into iyavidiorayizwa laphaya. Ebese-ke uHlathi benoThumeka bayahlambalazeka once again. Behlambalazwa nguyena lo mntana ekuthiwa uYanga. Lo waphuza utshwala wadaka waquleka waya esibhedlela watrenda. Usezotrenda futhi ngokuthi-ke ulale nomfana kubo guys before i-matric dance. Guys,
Aphela lapho amazwibela namhlanje, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile nginiphathela amazwi.